Sanibonani bafethu, and this is your boy Okatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto kaVele yamotsiba aka Mr. Cool himself. Yintwana semakhonji la kulo motsotsi la jiya khona ipoti. Welcome to Ikasi Levukile Recovering Podcast bafethu, where we touch base on things that are happening in cars. We are not just saying we are recovering from alcohol or drugs bafethu, we are recovering from the economy yaseKasi. I'm talking about bafethu alcohol abuse, substance abuse, women abuse, father abuse, children abuse, mental illness abuse, because abantu ababhaya kumele ba-recover entweni ezibhaya, not just drugs, because i-government infocusisa la. Ziningi izinto ekumele zirecover kuzo, but currently si-season 5 deep loop bafethu 5660 burnout ye-drive bafethu. La izinto zenzakala khona. I've Retro at the back, who is my official cameraman. Mamela uza Retro into esishaye ine-style awusabathi tlogela ngihamba nezinye izinja bafethu. Hayi lizazidinga ne-intro mara other than that bazongishaya ama-intro abo bafethu ma Ntarishisa. mbaraka impela yona so ke kae pele yona so mbaraka pele ga di tlwaele. e bua ka matsogo Izini bafethu seniyazi Royal Men's Cup trouble. Mangibona abheka act humble yangithola all the trouble yangibambisa mthanga yangithola. Ezini hayi singila. I'm back like I never left. Angiphethe intakana angiphethe T-Bash. Ucabanga ukuthi ngenzani? Ngithatha ividiyo ku-podcast. Hayi, ku-podcast aphatha Royal Nantariyane. Sanga yangibambezela. Yonto omdala nomatalo bemisdala. Axoxa indaba zakudala, athengisa amaphepha akudala. Shakira waka Sanga lapho. okay bafethu ngibuza one question because noma kethu ngibekele yona kanje nemkhosi wami. Ngibuza one question then everybody yaphendula one yabo, nani niyakwazi ukubuzana yabo. So since mfethu real ngokugcina kudala umkhozi uyacala ukufika eshowini, uyangi-understand. Since sigcina nekudala mfethu, kulolo kwenzakalani empilweni yakho? Cause hey le wangishiya ngayo ividiyo, hey le yabo bani bani nabo bani bani. So kulolo kwenzakalani ngawe empilweni yakho? Because I've been seeing a lot of videos mfethu ezitrendayo ezakho yabo. Kunale video lena ujayiva khona but awatsuba gape, uyangi-understand. Kunalama video abanye bebasenda bathi udontshe iy'tebhisi zabo. Heyi kuningi mfethu. So kulolo kwenzakalani empilweni yakho, uyangi-understand. Then nawe Mkhozi mfethu uzongitshela ukuthi since uhlangane noMkhozi nawe empilweni yakho kulolo kwenzakalani. Cause ngibone enye ividiyo nawe udla Ultramel bathi hamba ogeza, uthi hayi mina ngiphuza amanzi ngiphuza Ultramel. So mangizonigaya ama-mic noyi-2 ngifuna ningitshele bafethu ukuthi khambani socala ko-Royal ne then uza kuwe bese mangiceda ukuza kuwe uzongofara i-mic ngibuze enye i-question athi wele kada. like akwenzakale izinto ezibhaya feli like akhotsaetse dilo tse bhaya feli yo ngibosho like ngibuye ngiboshiwe ntakana last time uyakhumbula ngithola feli like bese ngisha like nka ibitsa mkhokha riding ya gore like riding ya gore ke tshwerwe santsane e tshwere nkaile mindset ya gore like mina into kuthumekanga yabo. So hayi ngibuye kasi mangibuye kasi feli like konje khotsagetse ngoya ngaza ngazoshuta kuya ngithola waposta and poste like December, I remember ngathi ngiyi-31 yila-ke abantu baqala ukubona ukuthi enhle kukaos bale khambani sekabuya ubuya manje bathi mina ngi-shape shiftile, abanye bathi ngi-shape shiftile kuloba Basuka amathibati. wangithola shuthi manje yazi mina ngibuye ngumuntu onjani ne ngitshele into eyi-one like akusabatla like mfethu I don't wanna live on handouts wangithola. And number 2 ntho ya ke batla ho etsa ka etsa mfethu wangithola like ukuthi ubani uthini hayi wangithola lebo reckless nje like kuyabona mfethu mawucula eshaweni awuthi yami like akekho umuntu obonayo like thina sifuna abantu bayibone into esiyenzayo like mabangekho yangithola. So that's where people bayithatha ngathi manje lo siyabhema yazi into ezinjalo. Vele mina like mina ngiyangaba umuntu ukuthi ngibe ngiconsumer vele yangithola blind yangithola.
to the point ukuthi like nasekasi bebangikala into leyo ukuthi bebangikala i-syndrome le bathi uyile syndrome uyangithola leyo nto leyo ngathi yiyo ngenze lezi zinto ukuthi bheka bathi ngizenzile and ezibhaya most akusivaka uyangithola it was a thing yokuthi bheka tshela abantu ngami ukuthi mina ne like nkareng ke sa believe like ke ska thola believe mo bathong ya ka pele wangithola so izinto zami besizivaya ngenza ama-flop feli ngigcina sengivane intwana ukuthi ziyaganga feli la ekasi wangithola like gcina sengivane intwana lezi ubuyasa ngimention igimi ngoba kuzogcina yangithola kuba i-altercation view yangithola but then angithi awulwi nazo angilwi yeah just ukuthi abantu need to understand ukuthi le nto lezi bozenza it's because of yibo bebathi uwile basically bakuyise through depression ngalezi zinto abazenzayo exactly my point so we wanna know lezo scheme lezo bezikubamba zikhipha as a family for you to shy away bheka abanye obvious yabona ngibeka okay abanye bheka bebaza ngento egrand abanye bebaza ngokubi yangithola khuluma nami so like intakana withi nelintho yami ngapapa nami ngidida nami ndayidinga ngithola so manje to the point ukuthi nami sengihamba na wonke umuntu yangithola for the fact ukuthi ngiyacaviyo not knowing ukuthi abanye like akusama out yangithola like bengikhuluma amanye amachita grand hence nabo T-Bash kanje yangithola like abantu angiphile nabo feel like us yangithola mina yazi mina ngumuntu onjani mina like yangithola mina ke public to the point gore batho ne banana ke ntwane gore ya sola mina yazi mina ngumuntu onjani niyazi bengumuntu ukuthi ngikhuluma amavari ini yangithola manje no ngibonile ukuthi mfethu ngisi-distance endabeni zabantu ngiphile mina yangithola that's why batho ba-affecta ngidayidingi yangithola sebacala ungicriticize yangithola and edayidingi le begcina i-affecta nasedladleni yangithola ezadleni banamafoni mfethu olini ne-TikTok uyangithola makascrolla down uyabona phela kawo khona le video le recently yatrenda sibale yangithola fede lela langa lela fede like and lela langa lela nami fede angazi bokwenzakalani ngami bengidakiwe same time ngibhemile fede I was consuming i-meth yangithola ngobhemi crystal yeah bengibhemi i-meth fucked up yangithola and ngivele ngashaye live to the point ukuthi ngiyakhohlwa ukuthi ngishaye live yangithola ngikhatha iskipper seJordan feel like ngiyasikhatha linoki senze cover art yangithola so abantu abayiboni dayiding i-cap lami lila ibangathi bathi ngifake i-cap lami evaseline in fact dayiding ngisanitizer dayiding yile nikifaka la yangithola so abantu bayenze like tricky etsa ngibe ka re bad thing like yangithola ba batla ke phile the way ba batlang ka teng yangithola la ke phila the way ke batla phila ka teng hayi ke flop yangithola so manje mina ngijump into ewana lezi zinto lezi zama-industry sibale waya ngabantu anye kuphushe uyangithola ene mina mfethu mina into enginqanya ngama always be relevant I will always be uroyal uyangithola noma ngayenzakalani ngisababambise nebayabambezeleka uyangithola like mabamvuke uyangithola awusha ivosha content wise like hayi mina mfethu like nkareng nganya music modern content mara like music nka se latelele ke batla nyoko gore eng hayi mina into engiyenzayo kawo like ivele ispan yangithola shoot manje like intakana nawe uyazi uphilile nami like wabona ngiphila fuck life wangithola maka fuck life yathing khona la sibale like ngiyazibuyisa yangithola so abantu bacanga ukuthi ayishayile yangithola for instance mina kwami abanaflop nami mina kwami ngithutha grand yangithola iflop ngaphandle yangithola hayi otherwise age group yaka ntwana tsaka and intwana encane kawo mina intwana encane zibheke like they look up to mina yangithola mina like that's why mfethu ngibatla go rectify to the point of like babone go like hayi namfethu I will always be royal men's cup yangithola nevie ama-drugs mfethu ngingathini ngifuna la reason being ngibhema ama-drug yangithola ngikibona ka ke scapegoat like ngithola like ngikibona ka ke scapegoat saka go kile ba le batho ngithola hence ke bona ga ne ke destroy same time yangithola and the same time dayiding le ukubhema ngibonise something ngibonise abantu abangifatelayo nabantu ukuthi abanye banginqinqa emhlanje ntakana
Bemncane uhlaba. Bancane lokho akawu. Shuthi manje there was this time isibale like sengigqoka ngezinye indlela yangithola nangifethi like yangithola yiyo into engenze ngibuye yangithola ngibe yini yangithola ngibuyele egamini. Sorry mfana, talking about that, there was this video whereby like bekuphuma abantwana besikole leya mfana engizwisa ubuhlungu leya bogcoka isigcoko bakushayela amaflegi bojiva la. Ngaze ngakhomenta ngathi mfethu, let's talk to the DMs, what's happening? Mfethu leza ntwana intwana zami isijayiva isipansula leza ntwana ngithola that day mfethu. Obvious ngiyabavova ngithola to the point yabona mina like mina ngumuntu ngi-crowd puller mina like ngingavana abantu ababhaya ngithola ngibafatela bonke mina ngizongithuka umuntu or ngithina ngithola unless uyazi ngikuthukelana ngithola ngeke ngikuzonde uyazi ukuthi ngikuzondelani uyangithola. That's the fact ngithola mara like abanye abantu feel like they don't know ngithola ibangathi mina feel like ngicala ama-personal vendetta nje angekho Unnecessary. Yeah, so le video le yakho le bese ngizokujampela kuye mkhuzi yena ngizakho ziningi ngizibonile. Then le video yakho lena angithi kusese intro, kunale video yakho mfethu lokukhumula igcoko neyikipa le bese itrenda le egara lokukhumula iskipa ogcoke esinye iskipa. Ngithola ngwana ko di-results bangithola ezini ngihappy mntana ngithi uqedile isigela and like mfethu kuyabona like I was being me mfethu mina ngiyahlaliwe kaSlami mfethu uyangithola like kaSlami like ngiyalirepresenta to the point ukuthi bheka ngi-free uyangithola. Bayimele ngingasikhumuli iskipa ngisekasi mfethu home ground advantage ngitariyana manje yabo lolu khumula usigcoka bese ngathi uyageza ugcoke iskipa ugcobise ivaseline ugcoke iskipa ringakala hivi iye trendile. Yes, kushele vakaida mina izinto ezibhange zikhumbuli mina nje bopemile abengipemile ka bengitakiwe ne ke tswa ko wendi fele re fetsa like go sha setup da va ntwana tsene di host antso ngapema ngaphuza kwami ngishaya live ngibeka i-camera la ngiyazikhohlwa ukuthi ngilive hayi ila bathi ngishaya ama-steps ngiyafasha ngiyangithola ya mangifasha mangiphuma ngifonela uwe ebaba uyathi mangithi chu aboshaba abasherile yangithola izinto ezinjalo like mina yangithola mina ngiyayikhumbula manskapi leya video yini lesasikele ezone 7 emhome sikhuluma ngaboshaba bayareposta kuma-IG uyirepostile kunini ayireposta ushaba mubi shaba amasuke shaba amasuke ukuthi ngiyam-respect kile outfit grand ngayi ushaba yamfostana ezini kusomboniso hana kamfostana le mkalithe grand ntona lento uyenza ku everyone i-content kinotsa nyela wonke like nota 2.0 ngibamba simaye like hayi yena ushaba angibona ukuthi umuntu okumele simthathe personal because it's part of i-content yakhe yabo. Mawuzothatha ushaba personally uyahlanya wena. And mina ithi ngiphrase something mina into bengibasela more uyangithola into bengibasela more ukuthi ngenze izinto kanje uyangithola abantu sibale they were happy nge-downfall yami uyangithola mina I was being lentwana ukuthi enhlekeni nangigcwali nini enhlekeni ngiyangicaba enhlekeni like bese ngiyenza kakhulu to the point ukuthi ngifuna ukubona ukuthi bafuna bazokwenzani uyangithola abenzakane till today uyangithola like it shows ukuthi like yabana ngirelaxe kanjani kodwa nginokushaba amaviki na2 ngingaveli ngingabonakala ama-cheaters angilande kwami emfethu unalo ngithola khapha ngithola va kona endlini abangithola kwami ngizirelaxe hayi so abantu abayikhuluma on the Facebook at Afasa. So tell me this mfethu before sijampela umkhosi because ngifuna ukuze sakhe then ngizonipha i-micro ama-mic noyi-2 whereby nina noyi-2 you have a conversation, you tell people who are following you ukuthi niphile life enjani, niyabuzana niyaphendulana, then mina ngizo-engage nani yabo. But then before nami ngizofuna ukubuza imibuzo Royal, mina ngokwazi ungabheki we went there ku-John Wick bonga nkazi uqale nini ukubhema and uqaliswe yini ukubhema? Obviously ngiqale last
yeah ubhema like nesi first time wangithola like ngivethi ka influencer cha wangithola lina nabo bani first time last year first time ngikuba nekhulumile bengisemamelo la ngokushiye khona yebo ngishimoshile ngabe ngikushiye hayi eGauteng obviously ngabuyela remember ngabuyela owabuyela yeah ngabuyela ngakhuluma nabo PC yangithola so amachita like le life bayiphila mina bengibona ngathi like yi life engcono yangithola vele like anye ngikhuluma izinto ezibhede ngabo kawo yangithola bona bebakwazi ukuyihandlela mina hayi like izinto zinabantu babo yangithola like ayikuthi ngikhondona ama-drugs abanye khona bayakwazi ukuwahandlela umuntu ayenze ama-million dollar deal sibale like umuntu akwazi khona assista income la like to the, like ngibona izinto ezibhaya ka abantu ababhemile so mina bengicanga ukuthi like ngizofika kuleyo route yangithola akantayi it's not like mfethu mo life ngifethu kiboni mfethu like there's no easy way out mfethu yangithola so tlametse uphile life normal yangithola mara tlametse ube character wena oyibatlang ngithola and mina enye into like ukuthi ngiphile the ngiphila ngakhona ne like ngibonise into eyi-one yangithola abantu like they have this thing ukuthi babhosa like bancane like I felt like ngiyabhosiwa yangithola so yiyo into engenze vie ukuthi ngifile ngathi hayi no hayi angeke bangitshela ngithola ngapha noshebesheni uyangithola influence ukhothmana ukhothmani awuthegreni na hence naye ngiyamfaka ngithola awuthegreni mara like naye unamaflop wakhe mfethu yangithola yena diamond aphila isi-celebrity mfethu uphila kasi normal life kasi yangithola simanye like uphila normal life kasi mara like dilo tse bamcriticize ka tsona ngithola le yena wabona gore ntle ke batho ba sheba uze ka pile ehlezi ntle ke le checkane le nna ngithola iyamangaza naye le ding ngithola ila ubona khona ukuthi ntle ke life in mele kawo ube big in order to prove a point in about like we have to be big which is prove a point i-competition into etsalang wangithola mina ngibhedlela mina ene mina kazibhayi izinto mina noma bangaringi izinto mina kakunama-assets mfethu mina nginezinto ezibhayi sakana mfethu like nginezinto ezibhayi ukuthi bona abanazo yangithola and number one mfethu anyeke ngihambe ngikhulume ngithi ngithi in what ngithi akaze bangilahlelisana till vandag now uyacaba cause there was a comment when people saying ukuthi uReal Manska bekadla abantwana beka-cheese boy yagcoka zonke impahla azifunayo why sekayiphara manje like what's happening the same people that time you were flying bebangacomment izinto zami mfethu like zisasekhona musi like ukuphaka mfethu it was that phase yangithola ukuthi like ngikhenywe inda phela mfethu uyazi nawo intakana lama manager lawa mfethu industry fake yeah like bengiphila fast ka ihlezi ngitshela noThibeshe sibale kapha ngithi ntwana yami relax mfethu kuhlile ngikimshayela lokho zenkirente ke ntwana like wabahle uyapodcast fere iya wangithola mara like the numbers to ditholang discount tower ntwana discount tower wangithola Pila wa tshwanetse go tsaka kamtawa wangithola like go shebe go etsang le eng otherwise Thibeshe o tshwere stigma se ke se tshwereng sa gore mfeta yasifuna ukwazi yangithola fuck to be loved baba #Nzondo. So before we pass the mic because we've been into Royal sifuna ukuza uThibeshe kancane mfethu I was having a life no Phiwe yabo ngiyazi uzohlanyela emuva ngami yeah man uyakhuluma ngami ngalezi zinto esizenzayo so we were checking angele yajabula le after ama nale bodyguard la thank you Hotman hayi phethe ezinye izinto angabhoma nomhlaba mara yalibona ngakanani ngizama uzabona so mfethu mina bengifuna sikhulume naye mfethu ukuthi asina beef naye asinancane naye sikrene naye mina esayidini angazi ngabe mina ukami lethi ungitshele ne mina like ngikaring lina kapeta ke mkaile win wangithola ke mkaile win otherwise yena na flop antang uka mina bengimazela mfethu kintwana mfethu lomile makhotman kuyabona obiveng Schotman obiveng sintwana ngithola uka uluse amachita uka useparate amachita angajama yangithola just ukuthi yena athole ama numbers uyangithola Piwe mfethu like yena vele like hayi waphusha vele like uzothandwa abantu abadala ini uyangithola like ngama flops uka nama flop amabhayi to the point mina bengiwacaba phela piwe mfethu navayisa abana bakasiyaka mfethu ka transport bayawashaza uyangithola
bayawahlaza ngopiwe. So yena ke bua downfall ya gae o etsang wa reacta wa ngithola. Mara nna ke ringa tsa gae wa ngithola. O ringa like mfethu diamond o itse mfethu fele le nna mfethu like ne ke hlanya ka teng diamond ne ke ringa le yena mfethu ne ba ka ke tsubile no ke ka ile batho ya vele. Piyo beka ringi va wa ngithola. Yeah. So if Khotman pe mina Khotman if le mpilo lengiphilayo le uzwela yona ukuthi bheke iyakujabulisa abheka azi naye mlima belwena chose bantwana nna fele like hayi ntanga ka se gafiwa ngibhayile next awungenzini mara like Khotman la mina uthi ungitshela into yohani ugroti for ukuthi ungajabuleli downfall entwana encane for like ujabuleli downfall entwana encane ayi ugroti bro mina ngikhulumela maKhotman kube intwana encane ibona ngayo yangithola kumele ngabe abona ngayo yangithola ugroti lento ayenza Pedro Khotman angimzondi ya yeah, because into mfuna ukuyazi, do you find room in your heart to forgive him? yangithola Because at the end of the day, so it was Finny Peace. I would like to see you one day Nopiwe doing something. I ukuthi manje sifuna le ndaba sifuna clarify ezinye izinto because people think ukuthi hayi yabona. So because sibuya kumalimi siyabuya kumalimi. Yabo sizolungisa ezinye izinto because wena yakho i-culture cast eyakho intangana abomalima intanga akumathi linuda manje imfethu ithungi ithungi khona malima. hayi indaba like imfethu mina abona Khotman lami now sa reason anayi ka ula la reason hayi ayikhole speed awu reason ngithola manje ukuthi like imfethu ngizithobe ngokawo hayi ngeke anyeke Marupi wenu ngasithoba for yena cause awuthathe kazi. never naye inhleki naye never man hayi bathi bekala phela ngiyayizwela lento le bathi bekalahalaha like akusho phela ngiyatsheliwa uyangithola thile yena abanama uyangithola wona lawa uyangithola ukuthi bheka akhulume nentwana encane ayibuza ukuthi antwana bheka like hayi phela like if ngicoba ngathi like ngiflopile hard nambheka mina ngamshanga amahari amanye bheka to the point ukuthi naye abona ukuthi hayi intwana encane fele like hayi iyacolisa wena ungivovile yeah ne wena ungivovile thi ngokuphumuza mfana sigawuthi ibhetshi yabo but ethi sembolekele yena then thathe lakho mfethu yabo wena ngiyakwazi awukaqali. But what I would like to see mfethu, I would like to see Royal Matscape and Piwe shaking hands like kube ne-peace man, like umoya phansi emkhosi wami ngokwazi ngale video le abahambe no-Royal uyangibambisa siyahamba abo yini lena yini what umuntu omdala le nifaka umuntu omdala nodala obhemisdala why nifaka ama-private parts wabantu abadala like Khotman ngathini ilayini yethu bathi pipi katata pipi yomuntu omdala noma dala obhemisdala axoxela indaba zakudala athengisa amabheka akudala injani ngakhona wayemele sikhulume like mfethu re batla re bue Sepedi se fluent or emfethu kumele sibe namalingo wethu yangibambisa should manje like abanye abantu like if you create something out of something mfethu ke flop wangithola mina uze nento yakho iyangibamba ntuta ezini akekho umuntu oyenzayo yangibamba ngoba ngathi yahlanya yajapa should manje yabampona tlamethi nyakakhathala ntang ntse ke ngithola bangana ngithola ke simuding ntanga o shapa dilo tse ngithola mina ka umuntu ukuthi ka endlini discipline mina kanye uzwe bakhala ngithola unless umuntu uzile athi ngithola maka nonto ngishanga ngakithi ngithola mina bazokutshela bazokubuza question wakho umenzeni lo muntu siphila naye wayangasenzi lezo zinto ngithola mina like otherwise I life yami correct into mina I life yami back athi ngokuthatha le yakhe nyakwazi phela wena asikayithi thi-badge mfethu abantu abasekazi bafuna ukwazi nyawazi abaningi wakho leya video bowuseyiphi video tramel bathi ayihamba ogeza wena ngiyogeza bathi nawe uyabhema nawe ngibhemi Khotman awukabhemi wena mina ngishaya amakhodini amamayileni nje uyangithola babona kahle ukuthi mangonile ukuthi hayi intwana encane iyabhema uyangithola ngapha ngiphethe uManscape uyabhema vele uphuza amakhulini engaki ngelanga nokushaya 3 uyi-1 ngibhema nomaqala inja yami mfile aside yabo bazi-1 sashaye 1 bafethu ngelanga hayi 1 incane
and ngiyezwa bathi ipipa livuka imaloku liphuza la mina ngihlaba blind sho lesibhaya nje ku-Facebook ngihlaba emails zawo zacaba la lokho lezithi angigezi ngeke ngashaye live ngigeza ngishaye live ngigeza ngiphethe insimbi baka mangifika la ngeke ngayiphoza ngabatshela ukuthi ngena kwezinye izinto abo-Brasmall ngiyazi bazothi abo-Brasmall angithi bacabanga kanjalo ayikho njalo so o-Royal bayalazi iphasela lakhe iprofile yakhe tshela abantu ngayo mfethu vele mina iprofile lami Grootman lami ngaduma ngayo ukawu ngasho kanjalo lo nyamazi ngidume ngayo mara bengine-first video feli engidume ngayo ku-Stance eKasilam khona ngintwana e-hostayo uphaka msakho mina audio shuthi mangihosta mayihostile leya ntwana leya khona elinye iphule bengihlanya ngayo bekugcwele feli Grootman mangena la ngiyalitshela Grootman mina ngishaya ngevideo nyana yabo ma 10 seconds hayi Grootman lithi ntwana nami ungayishaya sengibona wenzani ngithi ngivuleke isikhiya uvule newindow kancane abantu like babhekile ukuthi ngiyenzani first video nami ngiyaqala ukuyenza into engiyenzayo ngithi hayi bocabangani like iphula lakhona belimi like liphezulu angithi ne-suspension umoya yabo hayi ngivele ngathi hayi ziba ngithatha ivideo vele nge-iOS ngathi hayi bocabanga ukuthi ngihamba ngey'nyawo ngihamba nge-pencil drop hayi ngihamba nge-pencil drop shuthi le ntwana ngiyi-advisile before ngingena emoto mangingena emotweni mangithi pencil drop ngivale umnyango ngikhiphe iphiko like uyayehlisa umntwana ngisola pencil drop iyaphansi kulapho ngaqala ukutrenda khona angisola ngaya ku-Manscaped ngilokhu ngimtexta ngim-DM yonke into angangiphenduli next futhi angangiphenduli ngamhlangana nje estradeni adlula ngibonisa ubro wamatayi nangu Royal ngamhlangela la ushaba wama-2K asiphosta-ke ashaya ivideo nala sashaya enye ivideo etrendile yiyo le eyiphi konje Manscaped khona etrendile khona le se-double dladla mani lapha ekasilakho le double dladla elimhlophe lisemaqedile baveza lona lapha ngathi ibhalkhona khona abo maspidinyana wise lana nje ngiyangibambisa ngisha into eblue uzobabonisa le Nike yasemuva khona ibumba jacket lapha ngithi bocabanga ukuthi ngihamba ngiyi-one or ngihamba no-Royal hayi ngihamba no-Royal mina ngachifta wangena u-Royal kulathi sango yangibambisa pipi yomuntu omdala naleya phethe taser khona taser ukuthi mabahambe hayi leya fele yephushile ngasi full ukuthi fele bangiphushele yabo ukuthi abantu bangicaba noma ngithi Grootman la mangena enkwarini sengu-Royal ngisekho uThibhe shaba umuntu yabuza Royal ngathi ngu-Royal or ngi-Grootman lakhe angazi Royal is a Royal Jude noma ngekho ngithi mangiyi-one ngala Saturday kwa-X eZulu ngilapha la bengida i-host so sengingenile mani ngiyabona mangena kanjalo bangibiza ngo-Royal helamu and mina angisuka ngoThibhe abantu like engingabazi ngiyakhuntiwa kuphela yibasu hayi nami ngiyajabula okheshapa hayi thatha iy'thombe iflag liphakeme ngiyabona bolulu le ntwana le icula yini ngiyala cool guys khona le hamba le cool guys ululu i-Implement of Emateni yathatha isithombe nami le ntwana le wahlangana nobani vele uShakaman adlala ngoba le ntwana iphuma eKasilam feli uShakaman yangithola inja yami blind shawula Shakaman nawe yazi ugcwele ntwana yami feli le ntwana leya baqeda ukuthatha isithombe kula abantu ababhaya sebafuna ukubona ukuthi wenzani ukawu bafuna ukungifaka emamayikini hayi like bengithukile nami Grootman ukuthi ngingene emayikini kanjani like ngingakwazi ukumsela like ngi-DJ ngiphusha manje dala ngiyi-hype man lo muntu lo ngimgayela ubu-hype man bami emfethu yazi mina mangisekukwazi ngimfithatha kade yazi phela ukangashaya i-content ukawu mina ngiphusha i-content like i-dashboard yami usha more like ama-skits uyangithola ngithola ashaya ama-skits uyangithola like mina like naneke hype angithola yena mobo hyping bo abashayi beyiskit ifana nokuthi ngumbhaki wompheki angithola ifana nokuthi ngumbhaki wompheki yapha kuyaphela khona imoto etshontshiwe manje i-44 khona imoto etshontshiwe manje i-44
Siyodla namhlanje kasi. Sawa. Siyodla. Okay bafethu, welcome back to ikasi elivukile bafethu. Njengoba besisakhuluma besithi sibheke uphephela, sibheke ukuthi kungene yiphi imoto elokishini. Angithi yazi abaphandelisi enithini bazoba sedlisa thina elokishini, hhayi labo basipina the yays. Thina manje-ke sesimele amadanona simele laphaya ngaphandle. Yilokhu ikasi livukile mfana, umphando uphandile. So bafethu, yazi ngifuna senzeni mfethu, before sijampela la ngifuna ukuthi niphase imic nginibuze ne-question eyi-1, then nizongipha one answer, then mayebuya imic ngizoniyekela ukuthi nisikhulumele nisitshele i-life yaseSoweto nase-Middlelands ne. Yeah. Khambani ngo-Zen 10 mana, ezase-Middlelands angisho. Uzenteni. Then ifele intwana yakho ngathini? Utswa Pitori. Yini lamakasi lawo esicava lesigele esi-Athlone Boys? Yeah. Yeah, lawo makasi lawo ma-Eastgate la. Uyangithola? Mateni no wasezone 10. Zone 10. Uyangithola? Aboka ukuthi beyijuwo vele hayi angicabi kanjani kwenzakaleni uyangithola? Maka like karizeni uhlile kara, kakuhlile kokani. Vaya like track yantwane yama-10. One first track yama-10. Ana bacabile ka izolo, uking izolo. Yona committee kona ko 6 bacabile ka track yeo. Wangso gore ba sharp track yeo. Nili riding nili lo drum fela la ko no sana vocal. No sana vocal ka gopo. Ma comment mangzeni. Go be juso. Ipina e. Oh, ipina e. Wangso Okay, so now question then I pass it over to the guest to Amnev. Guys, we are here to clarify what's happening in your lives. So now it's time for you guys to have a conversation with the people who are watching. What's happening in zones, not in zone 7, in Middlelands? What's happening kule kasi lakho leliyaza kuthola kulo? Konje kuva eThepiso labo kwaza khona abantu walwa nezikimi ezibhaya. So let's talk about yonke lento leya and let's clear ama-image way. So now I'm leaning back and I'm giving you the microphone. It's more like niyakhumbuzana niyaxoxelana while nixoxela abantu. afile yo end of fire zakhipha afile uyangithola. Enhlekika yi2 uyangithola. Ziyakhipha zikhiphi uyangithola. Ziyakhipha via like kunabogeli uyangithola vele like sibheke vele inside uyangithola. Intwana zara ziyaphusha ezibhaya, abanye ama-clothing brand uyangithola, abanye vele like kuyahostiwa uyangithola. Maka khona lento le ukuthi lezi zinto zokukapana uyangithola. Fika my-Kenya la uyangithola. Manje like no nhleki generation limits intakana mfethu uyangithola. Like kamasipha fela. Like yo ka like no ntanga ngicabi ntanga abantu abadala ngeke bayilungise lenzakala no Angeke. uyangithola. Angeke. Fele no senzakala everywhere maka like end of fire fele like guy zenzakala lezo zinto maka end of fire zakhipha mazilong wena unake zakho uphusha nje wenze zakho hayi uyangithola. And uhlala wazi ukuthi wena ma umuntu ocaviwayo uyangithola bazohlezi bakumakile uyangithola ukuthi wenza iflop to the point ukuthi yeah ubonile uyangithola khona leli like inswela khona inswela nyana vele like isnikas nyana uyangithola like khona abanye like groupies nyana tsawutina uyangithola otherwise ando fine hayi vele eThepiside zabuya nalo wangakayi ngara ngithola hayi eThepiside zabuya maka mawuthama amabhaya ngara hayi ukuthi ngiyasaba ukuya ngaya vele maka like lila kasi lila nalo ngathi like lingikhondeme kakhulu lela ngithola phela kada mfethu ngifostana hitle emfethu nakunqanywe emfethu kabanhle ubona ifandak ngikhutha mangijaba alibelieve so naka like from me khona umunye uthomo mfisa ukujaya manje bokuningi Grootman liyashibale like besatshwa like mawubona uJava simele ufihla istock ufihla ifone uyangithola. Yeah uyangithola ukawo bayamangala ka uyangicaba like mina ka ama-Grootman ayangifosta mina angimind kokuploma nomuntu ukuthi bathi wenze ama-morti ini uyangithola. Like ngiyaploma naye mfethu like anye ngimjaji mfethu nakushebile dilo tsa batho like kishebile situation eo le relation e re pushang otherwise hayi uyangithola tsebhaya gore wenzeng ngaye uyangithola. And umuntu engijampile ngabantu abakanje yibo abakubhekisayo empilweni ngoba udlule la uyangithola yibo abakubhekisa ukudlula like uyangithola
Yethi abantu Laba omncane bantu ubheka hhayi. ngomdalo, ubona komdala omncane. Uyangithola ya. Hhayi omdala ubona ngomncane. Uyangithola. Yabona if Makgotman asalika wena mfethu unqanywa ke Makgotman hakuna flop wethu. Hayi hakuna flop. Hayi next fuck all. Hayi lunqanywa Makgotman hayi impilo yakhe istele mfethu. Yabona if Makgotman ayakhala ngawe. Hayi. There's a lot going on. Kunenkinga. Yangibamba. So when I'm adding to what I've asked, uthini? Fede mina ngasini Fede Wethu. yeah. Like mina Fede bengaphuma into fire yabona. Bengiphuma eGreen Village. Yo. Angizwa. Ngifike into fire ngifikile nengiphoka. Ngane 3 years. Khona le party ka Limcrazy bekayihosta la Ubizano leswakucaba nota. Angizwa 28 December la i-DJ. Ngisaphuma nga 3 years back. Ngikhumbula. Mina ngiphuma eGreen Village kahle kahle. Angizwa. Yeah. Uya ngiphuma khona eKasaka Shaka Ministry. Angizwa. Yeah. Wisi ngishiftele ngayi like obvious yazi ama financial endlini like bayabona ukuthi hayi ehomini sesihlele kakhulu ezini leli sithi nathi yabo ngathi hayi asine into fire mangifike into fire ayi like mina Hotman like nami ngihype yabo ngiyaspeeda mina Hotman yazi bayazi let's why bathi ngiyogeza angazi bathi ngiyogezelani mara like angazi Mina ngibona isikole. like ngisikuni ngigezile angazi ngathi ngageza futhi bangikhiphela indishi mina ngiplaka ngegedlela mina wacansi ngiplaka ngegedlela savula amanzi ashisayo kune-hot kune-cold ibhaliwe ezini ngithanga ya Hotman ezini ngisasho vele bangikhulile ngala ngashiftela end of fire babhayidlata vele nga-end of fire mangifika end of fire angaba intwana esitotu blind ukudlula eGreen Village hayi ngafika ngafeature kumacala fika ngithanda hayi uye uqala ngifeature kuphela ngisi What? Enhle yena uBhakarov wayefaka imask indoda. Wayefaka imask. mina file ngayithatha njenge-bouncer yami mangihamba nayo Mina akakwazana kanjani like Hotman mangivana like ngifika safe mara like mangivana ngifila safe ngifila safe mangivana akayishovela yena ngithola mara like na akevalena ngifila safe ngithola that's why akile into fire like ngivele ka phapha gagolo ngithola ore ke trend nna le sa trend Green Village le sa trend mara ke fitla into fire like 3 nyana go trend like batho ba Green Village ba makala gore se ke vale le batho ba big ke last week Hotman la ne ke plomli ntwane lintonto e plomang le foreng lintonto mfethu makharish ke re ompaela pizza le ntjana konkware nga perform wa nggoga ga mantwane ka itse ba ke ntwane hila mo bang le goya ke re batho lintonto mara go ka sa sunset ke ploma Green Village ke ya mara fele re ke kene ka ke tawo ke ga o itse ke re ke mo ke mo khuplang fan page o etsa ompaela diphiso nka di rae ke re batho lintonto mfethu ke mo ke qalang ke ga o itse ke tshwantse ke push antso ile ba ke tse bhayi mara ndo fa yona fele go grand ke pleke grand connection e bhaya na ukhazetsa ntshi connection e bhaya antso mara the critics ke di bonang di commenting bafethu like abantu bazosho ukuthi hayi babuze kanje ama drugs sesijumping the critics were like you are promoting gangsterism ngibone ngathi nithathela umkhozi amaveji then kunentwana ozoyibona Amaskin. mara kunentwana ozoyibona cabanga ukuthi ivari dayide ngayiyenze bamphake mara ngeke abone ukuthi ivara Hotman yazoba ngisho kanjalo obvious like naye makazobona ivideo uzobona ukuthi ama-reaction anjani angiso kuyalahiwa lapha ne-comment section yabo kuyalahiwa kuphela like nawe uyezwa ukuthi into engiyikhulumayo umbhedo la ucabanga uphuma video wakhona lapha uyangithola nisibile ukuthi i-background uyangithola like wena umamele izinto ezibhayi lezwa like ifana nengoma ngeke uvele urelease ingoma bangamamela leyo drama ngithola like kumele mamele kuqale ukuthi kwenzakalani yazi into enjani takani like lento lesiyenza ho uyangithola like raw talent mfethu like lina la section leskiti li virus sathela umuntu ifone la like wagcina kwa commenta nabo Revtunes ngoba bangicokele cheese like le cheap ya athi mina ngikhabathi image ye cheap gangster ngalento ngeke ngalento yenzayo
mfethu yangithola. Like mfethu like if batho ba understand that ring ya skit yeah yangithola. Batla ba mnandi wangithola. Ushebele i-baby powder mfethu like kumele ahlezi ashaya impama mfethu. hey Kumele kumele ahlezi ahlezi i-baby powder every emaso. yeah Mfethu go tlo bona man no hayi. uJamie Konke Benedict itshintshile Mthatha yangithola like ke skit mfethu and skit saphusha. Wangithola. Bad things ziyaphusha. Into wrong iyaphusha. As long wenza ama-flop nje thina maka like thina we create entertainment and ebheka sisha raw to the point ukuthi iba ngathi vako yangithola. And noma siphila normally iba ngathi vele like ngathini Njalo. ngiphila folk life iba ngathi sesinjalo vele mina ngithatha kanje sesinjalo yangithola yeah sesinjalo like akekho kwesha uyangibambisa like nakudala phela into days akekho bangasisha zonke le bocabanga nami ngayithatha kwenye ubani Rimzimba ngobani khona le TikTok ngiyambona ka ucabanga ngisebeach or ngiyenzani le ngayithatha lapho mara mina ngayishintsha ucabanga ukuthi ngiyenzani like ngina like every luxury car ngithatha every luxury car ngingena kuyo ucabanga ukuthi ngihamba ngani ngiyinyawo nge-Maybach hayi nge-Maybach ngiyangena kuyo straight mara before ngiqala ividiyo ngiyabacela kucala vela ngize kuso naso ngibabonisa i-clip nyana ya 10 seconds ukuthi kuso abayabona ukuthi abantwana uyaphusha simenzele le bayenze bayangithemba like abala like kodwa emotweni yesipa ama-V-Class le video yami ukuthi ngipasi i-V-Class engavaleki ngisejozi eish angithi uyazi i-V-Class vele uyayipress ngithi bocabangani ngihamba ngey'nyawo ngihamba nge-V-Class ngiyaphapha vele ngiqala ukuyibona ngifuna ukungena eish mangithi ngiyapressa bazokhipha inyanga wavaleki kanti hayi inja yami khona nengibe ngivana bathi uJuno iyavela i-disturb i-camera vele ingena kanje ngithola idafi ngiyabona la abantu ababhaya like if you don't get it forget about it yangithola abayibonile yibo abayisherile and abayisherayo uzabathini bathi ivale mfana yangithola and now kumele understand let's about if you don't get it forget about it yangithola yeah So Kapi, because there's another question that I want to ask. You once came to the pod, like that we were talking. You never once came to the pod. We were talking on the DMs, and you wanna clear something to the people at home. yeah What is it that you wanna clear? Then after Yeah. Zong passing my, because I have controversial questions for this guy. This guy is gunning down for the industry, and he's back now. He's no more smoky. back with another pair Yeah. So tell me, mfethu, eziphi izinto ofuna usi-clarify ebantwini abasekhaya ababhekile, and what Mina more like- you wanna say? yeah afike mina Hotman Tyran into bengifuna ukuyisho kubonke abantu like ama-fans wami and stuff yangithola like bayekele ukukhuluma amasimba ngami yangithola Bathini amasimba? like ama-comment nawe uyawazi bayekele ethi first ala ubhaka ama-comment ukuthi khona la ngiyekile i-dashboard yami yayehla Yeah. bengibhokwe yibo like labantu labo ngifuna like kubatshela like bonke angikwazi ukubatshela one like mfethu inkulumo yabantu imenza mfethu aluze self confidence Oh. inyama manje mina ngiyachesta ngitshela yo Mm. ngithola like sometimes sibalulekile mfethu wena watsibo wetsange uyethitsa ngithola like so atlametsi mntwana bawuchange skit sakho sona mfethu wangithola ene mina ntakana mina i-content yami like lebe ngisha mina ngakayenzi i-content like I'm just being me yangithola like ngibagale into le bayifunayo if ucanga ukuthi mina ngiyamenza mfethu awukakaphili nawo yangithola hayi like it shows ukuthi mfethu like there's a lot ukuthi mfethu kumele ufunde ngami gaw like zipaya mina number 1 mfethu like ina the achievements sepaya mfethu like na life yaka ngathini angistress ngokuthi ngiyasipana ini mfethu mina everything that I do entertainment like lezi zinto engizenzayo abantu abazibonayo yizo zingenza like ngingacabangi ngabhaya yangithola ene ezinye izinto mfethu like ukunentertain abantu like igana leyo feel leyo ukuthi hayi yangithola like yaphusha yangithola so abantu mfethu they should stop like have this like mfethu if i-content yami yaKenya mfethu like yenza sure ukuthi awuyibheki Unfollow. exactly my point angithola so like if ufuna isikhathi sokucriticizana nami like mfethu mina ngimayisasipani by the way like ngiyangithola hayi kawutsenelela ibile ko rata gami inke manje mina yazi ngibhokelani Yeah. mangisendaweni Hotman like unoku ngitshela endaweni umuntu wakhona
angithola athini manje? like ngihleli nabantu ababhigi angeke ngithi ngihleli nabantu ababhigi uzofika ungitshela amasimba la ongitshela wona kuma-comment section kunayo le ngagizi kunayo le trenda ngamasimba uyangithola like mina Grootman angisumuntu oshaya nayo stuff like mina Grootman like ngathini ngikuthumela ngabantu angithola like angeke kushaya angeke yenze ngizokuthumela ngabantu angithola into engingayayo ngikuthumela ngabantu angeke yenze next ngitshela ngifuna ukuzwa wena nyamazi really 2000 ngifuna ukuzwa wena bese ngibhayela yeah ikuhlaziye so mina le nto anayo Royal vele Royal ubuya to the likes of uDon ubuya to the likes yabo so uyayi-understand le nto le when you still new uyongifakelayo vele fragile understand uyongifakelayo kakhulu yabona kusuke kuqala ukuthi eze ku-podcast la ukuthi ngiphushe i-content uye ngifike ndofana like ngingayenzi next ngiwu-DJ manje like nanoku ngicabanga ukuye ukugijima ngiphushe i-content. So what's killing you? Ama-comments. But you know, it's ungitshele something. I was telling this other bro. Hey, no. I was telling this other gen this other time, Gucci. Dog, me, I don't give a red ass about I'm a celebrity. Number one. I don't give a red ass abantu abakhomenta amasimba. I give an ass ngabantu abasupport iKasi Livukile. I give an ass ngabantu ababona i-future yeKasi Livukile. Ukuthi ubani athini ngesikhathi esithini nokuthi uzoyenzani namathini kuphi akawehlaleni nomahlathini. La kudobi mathini. Akahlala lini nomahlathini bathini bona ngaziphi isikhathi esithini bona. Uhloko manje mina mfethu. Ukuthi umuntu athini mkhozi wami because the same people aba-commenta bad ngawe are the same people abazokushayela izandla masothenga i-Maybach. So before sikhapha komanskap ibuye ngakuyo what more you wanna cough out cause ngapha iyodonsa mina vele ayikho ebhange ngayi-cough out angithola yiyo nje bengifuna ukuyi-cough out ile yama-comment ukuthi bayakubulala because alikeni kancane bafile like kancane nje uthi ibhesha push izini ngiyangibambezela kancane ngibambezela like angiyithanda like into abayenzayo like nethema lami langitshela last week listen mntwana yami mangibuya like mangena ama-Green Village ngivaka kuphi bangitshela ukuthi man kenzakalani into yakhe iyaphema or yenzani like mangishaya i-content Grootman ngisha ngingcolile vele angithola ukubapha lento abayifunayo ngamabomu iba ngathi vele angigezi ngenza ngamabomu because ingezi malaba gezile simhlophe leskipa simhlophe ushayi sinamasimba kakhulu sithi fuck love get Zaka lesi asifuniyo lesi Grootman mangaphakama yo bangahlanya yo lesi Grootman angeke yo sinimali manje mula mula straight uyangithola Grootman fede le ama-comment wona mabangashifta la kancane njengoba maka le time lami yona yiye ngishayele ukuthi makadlule ema-Green Village kuphi wonke umuntu like aboma-aunties laba bahlala ngala abobani abangani nani la bengikhulula nabo vele bayamtshela ukuthi wenzani uThabang makayenzana by the way vele nguThabang bangibiza nguThabang ngithi bathi wenzani uThabang ngaziphaka manje uyabhema like itime lami like wow like ilimangela alina comment so zilizongibuza ukuthi kwenzakalani ngiyalitshela ukuthi hayi itime lami ungayinaki riding le mina ngiyaphusha le riding ngiyenza iyangibhadala ngiyakhohlwa i-riding le uzongibona inini e-TV like nafandaga mangiza fandaga aze angigaya imali yokugibela like kuyadawusa ukuthi lentwana le leyo bhama mayileni ubona kahle leyo vakashela uSneymani uyokokota straight ngithi hayi next time lami uzobona angithola let up believe angithola into ebengifuna nje ngiyaqala athi sidlulise ngapha sizobuya kuwe yabo so mina bafethu into ekumele niyazi guys it's cyberbullying it's a very dangerous thing because you can cyberbully someone then that particular person will commit suicide. Ayingakho ama-artist commit suicide due to cyberbullying. Bona wena uyasho ukuthi kumnandi ufuna ukuthola ama-likes kanti leyo muntu loyo vele une-low self esteem
agcina abona ngathi you know what, I'm not meant for this, agcina ezibulala. So before ucomment bafethu, ungacommentisi because ufuna ukulayikhelwa. Uyangi-understand? Bakhona vele ababhemayo abavelayo labo kumele sibakhuze, and umtata emloto uyababona. Akakulanda umtata emloto wena. Ntanga kapaya bamfunela sibale yontanga. Angene kizanyeka lo. Ayeke, anyakutshela. Amtshela ukuthi wena umtata emloto makakuthola embhedeni wakhe uzomthola akenzani. Uzobathi usheba msamelo waka. Ezini uyazi ingoja yami ntoda. Mina ka ingoja yami Ingoja kakao. Espire Khotmani, ingoja kakao. Like nika like 100 out of 100. I 10 out of 10 mangiriti. Aya kakao hayi. Konke esibhemayo ne. Like ziyabhema lento ayibhemayo. Mara ingoja zabo hayi. Ishaya umoya Khotmani angeke. Sengisakaza TV, mbhede, mattress, umuntu ulala ethalisini. Alithengise ne-tiles. Ne-tiles. Uyaligubhela ezini. Awanasikhathi. Elakakawo ezini flat screen. Ezini angifuni nokukhuluma kakhulu. Laptop, computer, siyaproducer kukawo. PlayStation. Hayi 1, 4. Ezini mbhedo. Yini basini? Queen bed lo mngaka lo. King's bed. Lo like kukayo ayikuthi ngiyabreak. Like uyangithola. Impilo ayiphila. Impilo ayiphila like ngizibonele ukuthi ukawo uyabhema makathi. Yeah. Like nano basamanayike awekho ini asasekhona. Nama-RM akhona. Like Khotmani kukawo like yo. Ngihlanya everyday manje ngibona. Ama-RM akhona maka like ngathi ifila ka ga silence yakho di-RM mina mfethu like ayi sekubathi like mfethu like ngiphuma la yangithola ngicriticize amachita or ini yangithola like akusana interest vele of interest katsone la ngithiwa ngithola like yeah no mfethu ngincayela isports engirelax mfethu silomgcoke comfortable nje standard mara manskape yankolota eva like gift yami RM le-ready yazi leyathi ngiyengitholile RM e-ready yazi ngasikhathi sakara emazini elipinki libaleke nalentwana le khona intwana siba lentwana lebe ekutha kumamoja la kuma ufelani ini ibaleke nge-RM la indaba ngikhohlwa igama lalentwana man bathi ngikashi kawobani inobloma nabo enhle wena son wena son yazi ukawukhambani ukawusibale fere mina like ngibone ukuthi mfethu bekanyembeza mfethu like khona like ngathi bekayo actor vaya dilo tsa dimoja ne bakatumisa ko moja lavo ntwana ntso ya ba motontsha ntwana akhala ke mfira ntwana peka like mfethu like ngifuna ukore RM ini awuntanga MIA thithule maka like no ngiyazwela ukuthi mangifuna ngamthola va maka mina like angisekhona la yangithola maka like yene hayi la uzohlangana naye mfethu ama-RM ngapha ngihasile yami la ngikhuluma ngisaphusha like mina nami ngisulisa ngihasile yami yeah ngisulisa grand uyangithola amachita like hayi bone like hayi bangithatha ngathi angazi yo wintuta uyangibambisa so really mfethu this is your time to speak about what's been happening because you are a culture shifter, you are within the industry, you understand. Talk to the person bafethu banga-understand the industry, tell them the dark side of the industry. Don't be scared to mention names with lo angenza so and tell them the beautiful side of the industry. Siqhaqhele yona so angithi uyasibiza nje story time, then usitshele ama-incident obenawo in gang wars, wasurvive kanjani e-police station, wangena kanjani, like tell us about that royal law besekaloko lasokola mfethu. Uyangi-understand, usitshele nange-industry the way bese phela ifoni yakho before beyingastop ukuringa manje wawa ifoni yakho ayistop ukuringa. Let's talk about that, the fakeness of the industry. They love the numbers, not the person. Vele abantu ababhayo babona like bebabona i-asset mabe bangibona ngithola like mina ka ngiqhumisa amadila amabhayo shothi manje to the point ukuthi mina ne hayi like abona industry intaka abona like wayilatelela uhlala sibala ubona amachita Khotmani ungopile Khotmani besides pressure ntaka lwena wahlanya sibale like Ngathi yahlanya like sibale nayo yahlanya mamela ithungitshele emahlanyeni into yami mina into engincaya
Mophori yabona maphorisa shit mane ntse ba lla ka ene fela nna ntho ke nqa yang ka ntlanga ke ile ka utlwa re ke ntwane Lucas Reds wa ngithola mana ka sibale uka recipe yawuphusha sibale bese athula tso wena so manje machita batla mfethu amufepa untaka naye mfethu is an artist mela ephezulu mfethu abhekela kitikiti mfethu yangithola so manje like if nami ngiphila kanjalo ntanga handouts yangithola hawu bani ungibethrayile yangithola phela mina ngifila ngathi phela mina izinto ezibhange ngizenzile yangithola ngizenzile like ngathi bengifuna something in return nami angazi bekhambani yangithola like shoot manje mina ngithembiswe ka amadilo amashinobi amadilo bro yakhumula le brand exactly bro ka kuyangishaya nge-text sibale like kudayide ku-TikTok straight yangithola bangitshela ukuthi sibale fele like kuzoba nedili I should pitch yangithola bangidile yangithola mabangidile kanjalo phela mabangidile kanjalo sibale like bagayintwana encane ihope enjani yangithola obvious mina bese ngisigayile into le ukuthi hayi no izinto zami izova yangithola hayi like mina fele like amanye ama-hotman la ngiphile nabo abodoni mina like angazi bengifila ngathi udoni uzongibeka uhotman aphe Don ke mhlala apply wacava ngisefanyarina naye ku-Facebook shana ngama-video call yangithola khulume nethu yangithola mina le engikhulisile le kanjani hayi awuthepopito ngikhulisile le yangibiza ngo-royal ingibiza ngo-junior straight yangithola like udoni mfethu bengibheka kuyo like mindset ukawo yangithola i-mindset kakawo ngiyambona ukuthi udontara mindset kakawo abheke namasimo so uyasho mina mangahlangana nodoni ungaba ibhomu masingathi siphusha something blind ne udoni nontareyana blind enhle kinje nontareyana mina ngishaya ivideo ngithi ama-Rosmora fake like mfethu lemanu like kena umbil like unkenze ngibe letinye go skatha ba camera ntwele ba general like ukaw like ukayana leyo confidence ngithola mara like if wayifila too much kimo awu wangithola okhatha off fast otherwise yena ihotman eligren so what happened between wena Fezela Fastra after that video mina abokanga kashubi nabo umuntu ongashova okuye ngashova na ile ntwana le bathu stilo le diploma nabo le jola nomntana lo albino kanye le out it's Snow White le albino ente udipushi ente ka udipusha le Snow White ke na wala okor na Snow White RC uka uyo ngimbonisile ukuthi hayi never personal phela mina lapha bengikhuluma izinto ukuthi vele bezingibasela then uyangithola izinto phela ebebaziringa ngami then uyangithola phela bokawa yazi bebangenzani bengenza ngibheke mina ukuringa ivara enhleke uyangithola wena wokuncanyela ivara mina like impethu ngibeke mic mfana sikhatsa phela ibile no kuyabona phela usikhiphe zonke phela akasabe so na mina manje ungabhemi no ngano selanda maybe 3 and something months thathela yangithola no rehab no nothing silanda 3 years angisho mina like impethu silanda 3 years angisho impethu infinity to be continued mina ka like ngibeke mic kodwa nothi ke nak energetic like impethu kitsuka nje like nasendlini bayangicaba like yangithola ngilomuntu lokuthi like ngifaka isithunzi ejaridini ukuthi like hlala uroyal yangithola and mina like ngintwana ukuthi like angisabi like ukubhiva like kibhiva like kiba nna mfethu ukuthi hotman or ngithola mara like respect iteng ngitshayela iteng mina na le respect pa like hayi mara mina mangitelela phela mina ngizo reflect and izoba ngathi mina phela like vele like nginjalo yangithola ngiphila transparent so abokawa yazikwenzakalani ka khuluma nami abokawa fere ngiyabona fere like akina kwale mawuthi fere baphu yabona mina awuthi phusha abona awuthi mayiphusha njami ngiyaphakamisa hayi nami ngiyaphakamisa ufa fast njami like ufa fast ungitshela abona ntwana abona vusi like kuthi amavusana mfana abona amavusana mina ukawa like
Nekushebile lena kubona uranta phela ukawu yazi ukuthi mina bengingamcabi ukawu bengimcaba ngisasesikhothi angimamela lamathreck wakhe khona le track le basele kambaseli uyangithola umboco uyangithola Welcome back bafethu kuKaSilvukile Recovery Podcast bafethu. We are here to clear izinto. So if you feel angathi wena zigada ama-cons, the platform is welcome for you. Uzosho ukuthi abafethu lana nikhulume kabi. But wonke umuntu kumele akhulume into esenhlizweni yakhe, understand? And kumele ayikhiphe the way ngakhona. That's why sithi recovery. Kumele makahamba la ahambe inhliziyo yakhe ipholile. But shout out to Fafastra from working to owning a shop and putting Woza Matala on the map. mamele it's in ring riding there Khuluma nami Nkosi. vele ukawu last time ngingana naye face to face yangithola like Yeah. bekasasifana la yangithola eThemes yangithola intanga upassionate uphethe le drive le ukuthi like yabona le drive le like yiyo yangithola ene ukuthi a-shifte la I know why yangithola ukuthi a-shifte la shuthi manje like khona le out le babiza uPeter yangithola uPeter is the RM yeah kena owapalaza uPeter waphala zopiti yangithola so manje sosimagogo nabhodile yangithola uPeter uze ngomkhuba esinaks ema-chittens like ubona iy'ntwana ey'ncane yangithola like ube ladala iy'ntwana lezi ngizobheka ngizozipanisa yangithola not knowing ukuthi uyazikrasha le ntwana shuthi manje uPeter wenzeni umagogo DMD uyabhoda yangithola upaya i-riding upaya i-share ne-DMD yangithola upaya nani side step upaya nani Studio 88 mamela upaya ne-Studio 88 yangithola share bafethu dipaya ngithola obviously i-riding RM kiloba nona loyithola Studio 88 sibhaluye eCarlton eyaragagolo yangithola nona loyithola manje sosumagogo abhode kanje yangithola and umagogo bekafrostana uDon yangithola bekafrostana uDon like mfethu ka-riding ka-designing mfethu cause Don nacaba taste mfethu ya go rona ne re batlang machita yangithola so fele like uyabhoda babone ukawu adura yangithola ukawu kibo the easy way out abantu uvele athola like some fashion designer nje ukuthi intwana khona nje like akaze ayigcoka i-Dems akawu avela design i-Dems yangithola intwana khona mayile beli design i-Dems yangithola bamgana ama-cuts kaDon yangithola like di-design tse phaa like tsa Dems ebile no ke a bona ka since Don a ka sitse le bona ba sa di shaya so yangithola like ama-cuts kakawu like bayabona ukuthi like i-collaboration kakawu yiyo beyibhayisa kakhulu yangithola balibele ba-exploit ukawu ngama-cuts yangithola bese kube nenye out le ama-keep kimang imali ngithola la imali yabona kana kimang yama-keep ngiyakubona ungaphakathi kwe-Porsche kakawu Yeah, bangishayela ijiki meet but shout out to him also. kana kimang Ofake isandla ebrandini kaDon for Yeah, ubrand ukuthi abe ne athi uDon alethe izinto yeah ezifaya, ngithola yeah, and nalifake ayikho like isandla, yeah. sikuwa diphiri empethu indaba zama-hotman fili lezo like intwana encane ayizingeni maka like yeah bendawo kuleyo situation yonke mayenza movement mfethu mina like yabona noDon plus Giringa podcasting mina uDon mfethu maybe first time nakosenza ngishaya content wangibiza via bokune-men's imbizo la safe la ejabulani yangithola ubize mina abize uMr Nation abize uSupermosha abize nobani oh yeah ubize mina Mr Nation Supermosha C3 intwana ezincane eziphushayo yangithola ukuthi soza like i-men's conference mamela aboKhenny Kunene labo qolansiza ukuthola bayasibhekisa yangithola like Don lena igcine lena ibe motivator ngafele sayi-attenda it was a good fele like men's conference kusasa kwakhona fele ngamshayela i-round yangithola vaya asihlalanga bengifuna siblome naye uDon ngiyabloma naye yangithola like ngimtry to the point or nna akim-idolize ukawa kancane amasalute kakhulu yangithola hotmatlaka ayidingcane riding yangithola like mina bengimgada riding leyo so manje siblomile like sijilile nje silibele sibheke like izinto ezenzakalayo nje kuma-YouTube ngimbuza i-question ngithi enhle kuDon sibale taba ngitheni kukawu ngimbuza ngendaba yokuthi like kuhambeni ngawe ne-RM yangithola izinto ezinjalo ama-collaboration yabo
Awukhothi man like aba transparent kimi mina ngamtshela Sibali like uzoyivasha mina ngathi mina khothi man mina bheka ngimayini ukukulwela khothi man wena like ngiringe ukuthi hayi phela ube la islate sonke angitshela yonke into enzakala like umpontsite the bad side of like abantu like khona ama big boss yangithola athatha like icraft intwana encane yangithola makapana yangithola ayikabi talking about that ayikabi kunama-hotman athatha ama-craft ey'ntwana ey'ncane McG uthatha i-craft yami ngashaya i-groovies panel washaya i-piano pulse wayibiza i-music pulse ngashaya ikasi elivukile washaya ikasi ijam angikakhohlwa labo yile sebayasidina ngibona abantu bashwashwatha ngabona piano pulse yabo thagile wena yankenya ka hayi ngibona di-bishnika nhlanga like ngibona di-gossip ngibona bo Chomi kuserele yo kgotsa yangithola like kasi ijam ibua kakasi ezenzakele kasivukile wangithola izinto ezenzakala ekasi like abantu abakhulele ekasi like bamlethela yangithola lezi zaringa nje uringa ngento ukuthi uyibone la yangithola efonini like ana 100% like clarity kayona wangithola kuyona site ya riding in Kenya mfethu otherwise fere like like otherwise fere like lento lokuthi akunama big fish in yangithola lawo ma big fish lawa yazenzani bona abazingeni ukuthi hayi ngikhule nonke maybe wena le Rossi so wangithola bakhona ukucabanisa phela lento le yazenzakale kanjani mfethu uPeter utshayele uDon ukuthi mfethu wena kumele ustop ukusipana ama-keep uyangithola mamela kumele ustop ukusipana ama-keep enhle kile man oh yeah ubuleleti ile outsile ama-keep itshele uDon ukuthi hayi ukusipana ne-lady nedemza if kumele aphusha ngithola athi badilotse tsa di-contract or tlametse uphusha brand eyi-one uGotman bekashaya i-keep yashaya nani nama-demza ngithola naphusha like ili-sponsor gae yangithola ukawathini okay alata big deal which is DMD ile azoshaya DMD Exton dad uyangithola aphusha bheka bayenzani le outsile ama-keep like mina like into ukuthi bheka like I know uyangithola uGotman bheka wenzani uqova impintshi zaka like uqova like abantu ukuthi uDon bakhulisa like uqova uTbash mfethu ezini mfethu ngimfundisa ama-craft ezinye izinto like yangithola ngiyambhekisa uthatha uTbash utshela uTbash ukuthi mfethu ngizokayidile kanje yangithola abokawu plus wena bathi wena awulazy ini like bayafakelela and ukawenzani ugcina abhilive ujent oparate yangithola ujent asipana nami ushebena kodona asipana li-DMD ujent obekaphusha kakhulu ku-keep ujent yangithola ujent asipana nama-keep obvious naye mfethu igara Gettysburg mfethu naye ufuna ukuphusha yena yangithola asipane nabokawu yangithola then uBravo bekaphusha lentwana lohlabanitha le ezine-fascinator yangithola amphusha ukaba mgayistol yangithola ama-keep yangithola to the point ukuthi umntwana naye bekathini ibrand eyakhe yangithola baya-fascinator ini yangithola so kwaphusha ama-keep kwaphusha ne-fascinator so mfethu man na-computer lidayile nazama ukhompyutha li-brand yakho Italy wenzani like yangithola bekafuna ama-cheater like then ila kuzoba nale altercation le ukuthi uBravo yangithola John Bravo mene ini yangithola and uBravo yena uflope ngento eyi-one ugcine vele abalimene kavaka kanjani uBravo sibale ugcine sibale like phela sekakhohlwa vele ama-cheater akhumula santsane atlhagale music video gabaya bo King nabo-master ngisingile nako santsane atlhaga gabaya da shouldmaye ntwana la shouldmaye like nasetsa a push abana ma-keep e ba tsholla le di-liding di tsa di-music video ntwana tse jivang bantshona man shouldmaye na fihla da mfethu obvious a guy merchandise ga mfethu obvious promoter wantshona go promotiwe ka ma-keep wantshona so mauthi na pusha to the point of like ba bona ka Don ke yena Ntswela wantshona so
yaba into enjani ukawu bekafuna ukabele umntwana kaDona. Yeah, golden. Ila Kabele golden. yeah, izinto-ke mfethu zigcine-ke sezibasela uDon ngoba uDon mfethu noKabelo ezasendlini eyi-one. Uyangithola? So Yo. igcine iba altercation e nngwe ya gore like uyangithola? So manje bheka uDon yenzani? Alibala ka bone fere yazi uKawu le nto yakhe eDMD bampatale uPeter umpatale ngathini? Umpatale for ikhiphe ezi-7 which is i-long sleeve bokuyimalini bokuyi-700 umpatale for ikhiphe eziboma-7 or 10 akhohlwa uKawu. Uyangithola? Njengoba besigcwele kanje ngesula Afrika. Uyangithola? Cabanga naye kumele athole yakhe uGotman kumele abe nemali mara yena into ebengangishaya ngoKawu uKawu like side hustle ibhaya sibhala ngithola Don mfethu nasashebe into eyi-one. Uyangithola? Like video shoot ukushayela abathini music video ngithola like ubethi like aphusha mfethu akhohlwa manje no Machita ebakaring Don kena oba uyinaganela aliwa ngithola obviously mfethu like abantu uphusha o tlo sheba wena go phushe in order gore motse a mang a be grand ke gona mfethu ka kenya Machita re be mnate kaofela ngithola. So sibale like igcina iba into enjalo hayi seba clasha ngokwabo uKawu like bekayenza ukuthi aboKawu babeefe nabo Don like baya di-dance or baya boma something nyana into encane nje yeah into encane nje shaye boma phela uthi khwaba le ntho ya gore like Don exposure ra ya gore no RM since go kene fashion designer e ke buang ka nkotane ka malanta o research go internet tona go sha madress ifana ne extra pile antwana ifana ne extra uyangithola ne empethu ntwana tse di shayetse for wena Zenzeni? zishayele phanye kuzazi empethu uyangithola ba blofa wena empethu is like empethu now it gets ang pusha ka wena mfethu mara wena uboni wena ngithola wena ezilonga uyipona uledi ngithola yinto engenza ukuthi industry vele nami vele ngibasela ngithola shothi manje like to the point ukuthi uDon seka expose lento lokuthi uKawu ustoka like ifabric ngayiye eMzansi mara udesign izinto zangada uyangithola ifabric yakhe ake nesishaywa ka local brand sibale yaka mawutha phusha so like ake sibale and bese bapapu fast yo igcina seyibhoka ubona cause more yenza into so like siputse sibale ni straight esamanga so sibale like phela no ngiyabona ngathi yabona no yabona no ngathi bathole umuntu ukuthi ayayazi into ayenza awanu ngathi agrand awanu lawa advertiser recently manje uyangithola yeah recently phela awanu bayenzani bamisa i-stitch and ama-RM isibhalele Mpongo wakhiphile ukakhona ivideo kakha etrendayo eMpongo like mfethu bekakhipha like abona ama-RM kuyafika inkonje royal kuyona ekubuka no go ya wa shingling manje lento iyo enza ukuthi abo Fafastra ba offended bheka maba offendeka bathi phela mfethu ngiyangaya eshopini eDemba first time ngizosangana no Fafastra yeah phela Machita bebathi bayangigurisa la ship yacaba kamatsogo ke vale ngoka se ka pabo uyangithola shothi manje like bafuna ungigurisa bathi enhleke like ikhambani wena enhleke uyamazi uma sinhle wena iba ngathi into eyikhuluma ayikho uyangithola uFafastra ngibekele esayidini wangitshela ukuthi esibale like intwana like lento le ngabe nawe ungazingeni uyangithola like uKawu awuthe green enhleke angazi Fafastra awuthe green uKawu wangitshela ukuthi ntana wawuzifaka kulezi zinto ezikanje sibale yazi wena ngakuyenzani sibale uphume da ngoba uPeter is a person ukuthi sibala ngathumela abantu abangakhabatha uDon abangakhabatha wena uyangithola for yo ngoba lento le besiyenza besiwisa le brand le besiwisa ka there was a time ukuthi ibheka like ama-RM ama-inaye bewangasashawa kakhulu mara namanje ngagcine nokubona umuntu ugcike i-RM or i-DMD uDon ukuthi ngimbuze le question bese ngimbuze ngithi enhle Gotman soshaya sipantsule enhle kumatsatsi adintsanga usashaya uyangithola ila azongitshela udala abantu laba wasipani nami nini uyangithola ila wahlaza khona yena ngomlomo wakhe uyangithola yena nasayibuyika uyangithola mina ngamgala into le ngathi Gotman angekuthule kuphela wena ngazifaka icathulo zami ngathi mina ukabelini na phela Don phithilene mfethu uchaya mina diamond uchayela mfethu yakwazi bona ukugidla nala bengidla amasula Afrika saqala kabe ngiwavaya ngithola ngani kinqanywa culture ngithola mara no
wona lama big fish lawo iwenze Peloton mfethu items abe kancane fucked up. Hayi baba ne-RM Fucked up, neyabhitha ne-RM, nesifazo fucked up, uyangithola? enhle kodwa bekancane bokhothana fucked up Yeah, uyangithola? Uyangithola? Abona yenzeni uyokhondema iy'ntwana kakhulu akekho omunye bro wami. uyo Manje ukuthi bayenzeni ko-DMD. uyobuyisa i-culture esikhothana ibeka mainstream on TV. Ukuthi ku-DMD bayetsang babatwetsa fasta dada. Oh, Uyangithola ubonile uqabe kakhona kuma-video abiza amajita bathi abiza amajita wakhe abofezela abobani angithola bayenzela izinto lezi angithola. Abokawusibani lento le bebangashada ukasha ngakhona. andangeke bayishayile wedona ayishanga khona. Hayi. Nabo bheka like phela nabo phela bebabheke like imali isinkwa sabo via like angeke sibajaje. angeke sibajaje maka like sibale sometimes sibale all Loyalty. about news ba lezinye izinto if you wrong ngithola Keep the loyalty. uyangithola like hayi kaw if it's not for you akuse yakho sibale Phuma la. uyangithola like ushebe no DMD yethu amihlolo yakho umntwana nusekashayuza matala. Mina I'm definitely sure umntwana ngathi ungambiza umbuzo ukuthi wayashiftile la. Baclashile probably alleged. Iyangibamba. Allegedly. So Uyangithola. ubonile ukuthi those people are making more profit mara bastoka la manje ngayistoki woza badala la manje. Kube thathe bavaka ufela phela tuyebe kakhuluma ngakhona bese acaba yonke into ngala ishipa leya ngithola. Yeah. Naye ufike la ngokucela ispani phela ushila athi nakufikile kalokho paspani la sithola. Banthola. Asebamo front asiliyena phela ukawa amatemza mfethu uyangithola. Hayi wabona okanye yaphusha ngithola into njalo like ngalabantu abane leswakira lele nyakhulu manager inga ntanga ebahlali ntanga siphusha if akusebenza akusebenzi. Ene bona bazohlezi bakufuna kumula bopapta basigamazaza. Basigamazaza ika ntanga kile kaso eyona tipe kile kaba lidlaza vetcoach kuvaka tseze wena wadlala wena kawufike late. Kuye. Impethu Royal. Yezwa kama Royal. Yeah. Yezwa ngithi mina Royal means royalty. Now it's Okay, I live at the royal. Now it's Kenya nesingikhathatha riding ngithola. Ene nesingiketha kufile ka na kiphi kona anyeke bangitshele next. Uyangithola? Umuntu akhona mawumdinga la anye akekho la for wena. Phela ukawuyo wazama ukungicabanisa noDon. Ukawu last time ngigcina ka. Safika kuDon sifuna ama-RM washasha uDon like banamasima ngesingamla labantu sibala amshaya uKawuDon la ushasha yiki. Amgathuphe yama-RM feed like uyangithola hayi Ngesilungu. ibheka uyazi mina nalesilungu azivuki mkhosi. ibheka abantu umuntu akhona ulethoba Royal. uyangithola ukawu like bekaphushana makuphushana kwakawu kuyakhathaza ene ile nto lekubonisa ukuthi abona i-industry so Intoxicated. So Ntwana, as we are about to wrap up the show, sizofaka nomkhozi yabo. Then wena sizokuthi bakubhuka va. In fact, let's talk to kids who are currently into drugs. Njengoba uwayekile ama-drugs. I-life yama-drugs injani mfethu? Is it like tell us about na life? according to my own experience ifile naye mina ngibonile like the criteria lempilo engiphilayo nale bayiphilayo ay different ways bona mfethu like batsubisa kuthokolo mfethu nanekutuba or like akuyabhena like mfethu ubheka abantu ababhemayo sibale badinga nogawulo umuntu akhona sibale like uyabhema mawungena endlini yakhe akuna next like uyangithola acceptile so mina into engatshela intwana zanu like le tla ikutlwa la tsuba ntjaka ngithola nanka serious ka tsubanga la tseba re ska mfethu bazofuna ukuthi alo ufuna ushela why angafunisi is like Adam and Eve abasika gawula riding food bayigawutsi ngithola kunalento leyo ukuthi babakwatla ukutla dinsangi ngithola nake re sheba ntlikutlwa la tsuba mfethu and riding le mfethu azikwenzani ukwenza like mfethu then you got another image like ngare ukwenza omunye umuntu ntanga phela mina ngasikhathi ngibhema ithiphe benye ngikhuluma benye mina ka bengiziyela ka bengiziyela ka manje ukuthi like mina kwambe bangikayiyuku phela ngithola like ngivaye like eventini sibale ngishaya swimming riding sibale like ngiyaziyela like uyangithola. So bafethu, welcome back to Ikaselvukile bafethu. You had to take a mini ad break. Uyazi lokishini izinto ezibhazi zayenzeka but we had to for you to venture in yabo. So because you are telling about the dark side of the industry njengoba usakhuluma ukuthi i-sabotage
asifakele emandleni. Yeah. Mfethu yabona obvious uma ungavuma mfethu ukusabothajwa yila bantu mfethu as in like now uyasabothajwa self uyangithola. And mfethu obvious uma we-out kumele kawu ungadiphendi kwenye out sibali into engayisho sibali. Then so sibe ngikutshela ngithi lento le sibale like engayizwela ngokuthi vele ubani ku-Lucas Rap ngithi utheni uthe uPhori sibale ukufundisa i-craft yakhe-ke angithola. Yeah. Funda i-craft ema-Fortmanini like ufunde amajiteni into oyincanyayo ngangithola. Yeah. Like we inspired angithola usheshe. Yeah. Unlike mfethu umlandele mfethu usefaka intweni ini angithola. Ayeke ukufaka intweni ofuna ngakhona. Yeah, but to wrap it up, in fact, we're touching base on like ama-substance. Yeah, njengoba ngitshele le intwana le. Yeah, I think that was our topic. Yeah, sinzwekile njengoba usho ukuthi labantu laba yenzani lento le. Mfethu mfethu obvious bayayibona angithola. Like into engayisho sibale like bona bangafiki la mfethu obvious angithola if bafuna ukuchubeka bayenze izinto ezigrand bafunde ngami angibamba. Maye like yo mina izinto zami zenzakale ema-platformini mfethu. Like ne-improvement yami ibonakala ema-platformini ngiyangithola futhi manje like baya ama-P uyabona i-Facebook yami clean. Wena ubuyile. Mfethu mina kawungizibuyele. Injalo ubuyile. Bese bathi uyahlanya. Bese bathi uyahlanya. Kazi umuntu onjani mfethu yabona like into enjani like. Masofila ngathi ubetrayiwe uyangithola izinto ezinjalo like. Sona le yini le enganyana le yokuthi sibale into ekufaka wonke umuntu and sibale kumele uphile ngabantu uyacava sibale kumele like uncanye abantu like usho manje bafatela wena vile uyangithola izinto zakho like that. And speaking of ama-substance usho manje substance sibale like mina uthi ungitshela that ngile sibale ukwenzisa ezinye izinto ukuthi sibale like wena ne human being like uzokukhabatha in future bayazi athi impilo ongayijwayeli. Like should manje ntakana abantu abakhona into impilo abayiphilayo kawubhema sibali. Mina bengibona ngami ngibhema kuphela ngibhema everyday time lami ngingayi sibali ngibhema sibali. Wabhema malini a day? Mina bengingabhemi kakhulu. Hayi bengingabhemi kakhulu. Mina ngikhabatha ukuthi ngibhema ngiyi-one uyangithola. Ya ngibhema ngiyi-one should manje ngumuntu ukuthi bengingafuni uku-associate nala bantu ngoba mina bengazi ukuthi ngiyenzani. Mina indaba yokugcola imicondo kule game le yama-drugs angithola. Viye nalento leyo ukuthi intwana encane sibale like ithanda izinto into ey'nayo into ebhaya sibale. Nathi kumele sizifake ama-Hotman angabonisi le ntwana bayenza izinto live. Phela nogayi ukwazi kwenzakala izinto live. Kubhenywa live uyangithola like uyabona abantu angithola izinto ezinje abanye sibale bahlanyiswa like bachazwa ubuclever like ikasi sibale sokune-trend yanu ukuthi ama-cheater like bachazwa ukuthi like bheka uyaphatha bheka wuye uyangithola. Ekawu i-status manaso unaso sibale futhi manje ungasilweli i-status uzokhabatheka. Uyangithola. I-status mawungenaso awunaso sibale ubheke ekawu lento le sibale sesibe ngitshela inabanikazi bayo. Yeah, into mangakazi ukuyenza mfethu ushesha. Yeah, and wanaka abantu viye kuleyo craft viye uyokhabatheka. Ngiyakutshela entakana mfethu labantu laba mfethu akuthibo siyazivukela mfethu. Ekawu ukuthi sizele uyangithola. Impilo kamele ibe njalo. Simple. Into mayenza mfethu ucede ngayo uyangithola. If bengaseyakho ungasitshintsha sibali. Yipha izinto ongazenza mfethu no plus no mfethu izinto zama-streaming zama-content. I-entertainment mara sometimes ine-outcome egrand. Khona abantu abaku-recognize-ayo umuntu akufake entweni mina kudala ngihlangana nabantu mina ngumuntu onjani mina like hard to get or seyikimi la ile ngangicaba. Phela mina nontakanaye. Mina mangifika egroovini kuyacaca ukuthi ngikhona. You know, yazi into engimangaza yini. Real is hard to get, but he never been hard to get. Kimi. Personally ngifuna ukuyazi why. Antakana mina nawuspina ama-XP amabhasi. Ayiswayeka ama-XP. Nantakana mfethu hayi. Yo, mina no-real guys have been like yonke until manje. Ngiyangithola like
otherwise lawa bayangibambezela lawa. Hayi. Ngiyambambezela. Ngaze ngibona kuma-digital platform. So mina bafethu into engizonitshela nokuthi uRoyal noMkhozi mfethu they are now like njengoba ngimtshela kudala ukuthi I don't take him as somebody who comes on the podcast or as a friend. He's a family, yabo. That's why ngikwazi ngimthatha ngimlethe edladleni, understand? Noma ngathi entalana ngilala ne-deep wave ngalala vanga ngizothi awazi ukuthi kumele ulalaphi kanti. Understand? Njengoba amakhotman ambonile sebayamazi. Understand ukuthi ngizama ukuthini. So bafethu as about to wrap the show, let's give abantu bathi word of encouragement each then uMkhozi uyangena then uMkhozi Makeza nawe uyangena then we wrap it up. Qala ngakini mfethu. Okay, mfethu mina kuyivala ngakwami ke. Ngasho kanjalo ukuthi Khotman lami mina mfethu uyangi-inspire ngizwa. Nithi kanje. Asikise nje flu yasinyo. Like nithi kanje like nangi-inspire kakhulu yabona. Ngibheke kini kakhulu. Yini engathi niyangiphusha. Yabo Khotman lami. So ngila like on my first podcast. Into engiyibone ukuthi like umuntu ngathi uyaphambili. Like angiyi-emuva emasayidini and stuff yabo. Like mangibone wena ngivele ngakhusela kakhulu yabo. That's why noma ngila kuwe. Angazi kuyenza Umntakana akasabanga uku-approach. Uku-approach ngiyangizwa. Hayi in a bad way futhi yeah. Ngiyangizwa. No man's cup same thing naye. Azange ayenze in a bad way. Fele yena bekangishaya ngama-pop nala ngiyangizwa. C2. Bengaqavi ukuthi ngizophela nobani naye ohoya. What you think about substance abuse? Kids trying to treat substance abuse. Who they think it's cool? Fele bona bangayizigini nje ezama-drugs. Mina like ngihamba nabantu bama-drugs. Ngingaka. Ngivanya ngabama-drugs ngiyabloma nabo ngilokhu ngidishile ama-sport nani. Makabona labantu abangibhekile ama-fans wami and stuff. Bangayenzi into engiyenzayo ngoba mina angifikanga to that point ukuthi ngibheme ama-crystal and stuff. Angizwa. Like angifikanga ngilokhu ngingaka ngivana nabo labantu bakhona. Kuba ngathi nami ngiyenza the same thing ngingayenzi. Yikho ama-comments wami ku-Facebook ayenza kanjalo. That's why ngithi kungcono balokhu bakhomenta labantu labo. Mara mina ngiyalazi iqiniso ukuthi kuyenzakalani. Angibhemi. Into engiyenza ngiyadesha. Mina zinto zami ngiyadesha kuphela zinto zami. Nasendlini bayazi. Ngizwa mabafuna nyeke. Nami ngizweka like ngoma next day ngizoba sengiyinto zokudesha ukubhema nani. Into engiyibhekile esayidini lami. Hayi kwabanye abantu. Like uphuvela mina kuphela. Hayi ma-olady, ma-retire, ma-aunties hayi mina kuphela. Angizwa into engifuna ukuyenzela mina kuphela. Mara ezinye intwana ezingibhekile zingayenzi like next. Like nezolo bangalibhemi. Ngamanye babhema ama-shufa ama-battery. Bangcono la babhema ama-battery. Nama okapipe. Mara okapipe ayakhabaza yona. Hayi manje okapipe senathathelana ama-tube senathathelana agcine sekuphuma ney'dumo. Kuyafana ikawule. Izolo abasazoyibhema. Basazoyibhema. Ngedethi intota. Ani bayakhondemana kulokhu. Ntakanile into bengikufakela yona ikawule nokapa sekumoshakele. Ngeke isaphele le. Abantu manje kayikwenzakala izinto ezibhayale manje yemzansi ngithola izinto ukuthi abanaki zona kunakwa like ukuthi hayi cha ubani unekwali nobani ngithola izinto Like i-system yethu ngathini i-government i-system into esiyiphilayo la e-South Africa i-system like i-system like ayikho lento esiyiphila basithengisile. Manje mkhoza ngicela singabagayi information yonke because we deserve next episode number 2. Asibancishe ngicela kancane. So bafethu we gonna give you episode number 2. Yabo sizoniphi episode number 2 whereby uMkhozi uzovela vele azonitshela ukuthi kwenzakalani yebo. So ke mina ngegama uKahle Khontari Namula aka Mr. Soweto kaFelia Motsiba aka Mr. Cool himself Ntwana Semakhonje la promote Otsila kujiya khona iPort. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Intariana bafethu. Ngiphethe Royal bafethu. Ngiphethe DJ bafethu. Before phuma mfethu baba abantu abafuna ukubhuka bakuthola va. Bangithola fele ku-Facebook, Instagram, in fact all digital platform.
bonke. Uthi ungena ku-Facebook, TikTok, alias, Twitter ngikhona. Uyangithola T-Bash the DJ. Ne. Ya, uzongithola T-Bash. Ne. Ya. Thank you Titi. Dangoy. Ukamela shaye Yeah, ukamela ngene. Bafethu. Ezwa about to wrap it up. Mina mangithi Soweto angithi nasi disikethu. Mangithi kazi sithi libhukile ngisho niyazi. So manje sithi ni Soweto, Sigetho nta. ikasi, Livukile nsa. nsa. dake.